Bos beras putih. Dek ikhlas Lasmi Tobat nganggo mamai Belva bos HD beras putih nyonya gembol wa gembol sing duwe wilayah mamai mamanya Algis majikan sayang Bapak Yayat Ibu Nunung sekeluarga asik Bapak Edima sing duwe donggala Ibu Irian Wong Ludoyo sampai cantik Nyonya Gembol wa gembol sayang sing duwe wilayah Nyonya Gembol Nok Lilis sayang Nok Lilis Lili Nok Lilis Nok Lilis sayang Nok Lilis Manawati Nok Lili wis nentuaken Ibu Haji Bos beras putih Mamai Belva sing paling sayang Mamai Belva Mamai Belva Bos Hadi Bos beras putihku sayang Mama Belva sayang Bos Hadi paling sayang Bunda Alfar Bunda Alfarku sayang Alfar Bunda Alfar sayang Bunda Alfar Bunda Alfar Bunda Alfar Bunda Alfar Bunda Alfar Bunda Alfar Tobat Bunda Alfar sayang Bunda Alfar Bunda Alfar Bunda Alfar Bunda Alfar sayang Bunda Alfar Bunda Alfar asik Bunda Alfar Bunda Alfar sayang habiskan Tobat asik Bunda Alfar Nyonya Gembol ngikhlaskan cinta sing dudu miliki kula najan demam senajan kangen jodoh beli bakal nepungaken wah cerita kayak ini waktu ini Bunda Alfar asik Bunda Alfar sayang Bunda Alfar Bunda Alfar Bunda Alfar kenyataan cinta dupa kita rasakan beli keukur demen terlanjur ayo batur tekikhlasakeun senajan temen dewek bae Rani Bunda Alfar sayang Bunda Alfar sing paling sayang Bunda Alfar sing paling sayang Bunda Alfar kakang sing seksemeni aduh Bos Hade sayang Bos beras putih kakang sing tersayang mamanya apa papanya Anjar papane pacar sayang lurah tuang sayang Nok Depi sing di Hongkong Nok Depi sayang Nok Depi sayang terima kasih Nok Depi
Bapak Mas.